of them nokudelela uthi angazi ufike ngakithi kwezinye bayothatha bathatha bathatha bakulungisela because I got a told way. Full sorry. I know I got one to push on your board. I must have a petty court. This is Sukuma no found charging at CTC. But I know I'm telling you to the world a border at Boone. Ripalamabanda, and Tetrapas Boone. This is our CTC, why I asked it. Asumu mai pambi, mai fia pambi mtunji. Anakuli baloniku. Kubona atimara ikule lesa sanisa mtolisi. Umkwane shindlela mdai. Ubasi batu kabatu kulo hamba abe nechuma yelo. Umuzwe sezi lalezi noma faki ivato kodwa uma ungahlangananga nokuthi ungazi lethu ukuthi yesivato nalelo kontanwa naye. Sasa msukukuleko nathi esapota wena ibanga amaphilisi singawazi wasicela losizimali ngoba mlive lapha ngenze ukuphi nomasi wasicela losizimo kaCCDC wathi uma ucela ukuthi nimbethele umkhuleko konze iqhibile yena ngisaletha umkhuleko kulesithathu samfika egqoleza sekuthibile kuphelele uzojabule ukuthi uzabantu bemudakasi yakhe bagqophelela phatha yonke sekuthibile ogqophelela bahlala phansi umuntu omdala uthi ibanga lebona kufundisekile ukuthi uJesu munye manje-ke thina uJesu uyedwa bakuyibadla athi uJesu aze lihlaba thatha ikolelo waze lifete uJesu aze umhlaba hayi waze lispiritual Bible eseta awasumu umfundisi walelo ngamsamncane abashuna basibona isithombe sakababa masana wabheka sona wayibona ipopo ngesikhathi ngene nje wayibona ipopo lapha kasenya waphume bese lawa ngabona umsana akaqala ukuphumile ipopo zapaza bisengeke uthethe ufuna episode straight hambona ukuthi awuthiniwe manje wathi episode ukusangisa kwelinye kanti mama uqonda ukuthi impondo sasingise kwelinye bayaza abanye bafundela ukupheka fundiswa nokuthi
uyakhishwa. Angomba wesamthetho phambili. Ngasengibuza ngakhona ngokushona ingane yami sePrayita. Ngabuza ukuthi indawo enjani ngakutshela ukuthi indawo esemakhaya. Ngasengithi lento yami yokuthi ngeke kulungele. Lento yami masuka abizayo nokufaka amanzi kula. Ayizokulungela bazokuhlonipha emakhaya. Ngasengifuna ukubuyela ekhaya. Wathi bayihlala phansi. Ngasengiqala ukholo lwami ngawushaya wathi ngasengiqala isiphambano. You don't belong there.
ngoba khona into ngeke uzizwe usapha yabona into njalo abale inkosi lokubuza abantu bayaya yini ahleka kodwa ingahleka lento yeteam kodwa into ingahleka lethi kodwa ingahleka umeyongena lapho ngoba mayongena ethempelini ufana umazi umuntu obekwa ku-Israyeli ngoba abantu abakhulile abayolisa abantu Israyeli sikade kunegebithe azange aphume ngebhanga wahamba wanenyawo wayehambi nge-wheelchair wayenenyawo kodwa ulafuna ukuba besekhululekile njalo wayefuna ukuba benomosi ngoba uNkulunkulu ukhontate mayefuna ukuyeza afune benomuntu azothi wena mawufuna into aqala ekhisele khona kuyimali zamuntu manje mawangambona yokulesisele kulokuthandaza ugula lapho azanga umuntu azanga size wena azanga ukuthi uNkulunkulu uze kumina wena kodwa usethempelini usho ubukwakho ukuthi uze kumina mawuze ethempelini kuba khona umuntu
ngibhekele futhi ngathi ngaya ke kuNkosi wenzeka kungenzeka ukuthi kusubona ibhongo lihamba yafa yathi mayingena eJerusalem bakhulile badlala amasuku ayizange ibhongo lichikise ngoba yayazi ukuthi ibhongo
ungakazovuka njalo ngo-12 uthandazela umuntu. Ngoba abanye basheshe basuke endaweni yokuyinda. Baningi manje abanye baphuma kwezandla. Bafana nawe indawo ngabamsa indoda. Balanga nengafika lapha eLebani. Sathi into zamntana kunomthandazo. Ngoba bazothi ngesikhathi ngithandela ukushiya. Wangishiya ngoba wangishiya ungazi ukuthi bahlala. Wakhona into abaziyo ngami waphuma. Kusho ngesikhathi ngithandazela ngaso ungazi ukuthi ngami ke. So automatically umthandazo wakho wonke kimi wawungeke ngayithola impilo. Ngoba awuclean ngami. So wathi ungaconnect lokho kube ungalaseli iphutha. Kodwa wena washiya waphuma. Njengoba uphuma kusaba nale anethi. Wonke neshesha manje uNkulunkulu engazuthi uthi umuntu usemalini. Ngibona ukuthi usethuka kahle ngesikhathi. Kanti usuke ukuthi usemalini. Kodwa usuke ngahlala ngesikhathi. But that is too much. Okay, I'll call it. I got time. Don't know. We're standing. Uma uSamuel esathanda uSawuli impela esathanda uSawuli uthi uNkulunkulu kuSamuel okuyena wayegcoba amakhosi uthi uyomkhalela kuze benini uSawuli ngoba ngimthumile bangayenza itekisho ngakho bese ngibhekele enye inkosi eshobani uDavide ngoba yena uzomdla uNkulunkulu athi ubhekele yena loyo wayengazi ukuthi uNkulunkulu usayina ngaye. Kwenzeka ukuthi uNkulunkulu kulahlile kanti uNkulunkulu useqalile ukudlulisa i-testimony. Yena azokwenzela yona. Ukuthi wena asho lutho usayilungisela nje, usayilungisela nje. Kodwa ngilalele njalo. Waqoqwa-ke uDavide. Bado mesite
umuntu. uNkulunkulu uphile emgomweni, hayi ama-feelings. Into efana nale yokuthi ngizokubeka abaphofu amanezelo zakhe. Ayikho nje ukukhuluma kathini. Masibabona begcwele bese uthukune lokho. Ayikho uNkulunkulu naye kuphela aqhubeke noJesu. Jesu aphinde noJesu asifaka. uNkulunkulu akambulalanga kumele ukuthi akambulalanga uHerod.
imali yakho. Ngibona ngathi usakugamanxa kakhulu manje. Ey'hlelweni zakho. Wena ubhekele nje ukuthosha. Bese siyabe sekuqhubeka umsebenzi lo. Ngoba akekho obekele i-competition. I don't think about other pastors because I'm to know the whole pastor. I'm here to pastor whole pastor. Uma usa this stuff family, assim como powerful. I'm to you away. I'm to know Benus. That is this conference ya Benus. I'm coming to Benus. Let's know what assim como powerful. He's all about the nation.
kuthiwa ya-ameni ibokolo kathuku ungena isimfu kathuku konke nononke leley'bani ngoba